Hheyi bafana ngizonithenga le bhodlela. Nango-ke bafowethu uGatsheni sithenge imoto kade umuntu esithembise ukuthi uzosithengela-ke ibhodlela. Liphi ibhodlela osithembise lona wemfo? Ngidla ngiyadlala bafowethu. Kahle kahle-ke ake sibongise insizwa laphana-ke yabhala yashera nathi ey'nkundleni zokuxhumana ethi khona-ke kuncane-ke ukubonga kwakhe laphayana-ke kodwa-ke kukhulu akwenzelwa-ke abantu njengoba-ke ebonga ukuthi-ke usenehhashi-ke elisha laphayana-ke usanda kuthenga-ke iFortuner yakhe njengoba niyibonile-ke bafethu noma niyibona-ke iy'thombe uthi uyabonga kakhulu ngokwesekwa abantu kahle kahle bafethu. Uthi-ke futhi laphayana hashtag uthando lunye ngenza kwethu simhalalisele simbongise futhi sifisele nabanye bakwethu abangakafiki kuleli zinga ukuthi-ke nabo bakwazi ukuphumelela. Ngenza kwethu mina-ke nami-ke ukuze ngikwazi ukuphumelela ngiyocela-ke ukuthi-ke ungakhohlwa-ke ukulayikha uphinde usubscribe kuyona-ke i-channel yami. Ileyo nto-ke noma leyo ndlela nami-ke engiyophumelela ngayo. Ningakhohlwa-ke ngenza kwethu ukuphinde nikhomente uma kukhona enifisa ukuphawula ngakho la kwi-section ngezansi.